Ir-roħs fit-tariffi tad-dawl l-ilma kien fattur ewlieni sabiex jitnaqqas bin-nofs in-numru ta' persuni li huma mċaħda mill-aktar affarijiet essenzjali fil-ħajja ta' kuljum. Dan sostnietu Maja Miljanic Brinkwert li ħejjiet studju bbażat minn informazzjoni meħuda miċ-ċensiment kif ukoll minn intervisti li għamlet għand il-familji sabiex tara r-realtajiet soċjali f'Malta dwar iċ-ċaħda severa ta' materjali essenzjali għall-bniedem. The energy prices drive the inflation. And energy prices also reduce the cost of housing or housing-related expenses. So whenever there are such reductions, we benefit from having more disposable income in our pocket. Fl-2009, f'Malta kien hawn ftit aktar minn 25% tal-popolazzjoni li ma setgħux ilaħqu mal-ħajja. Madankollu fl-2016 dan in-numru naqas bi 15%. Skont Maja Miljanic Brinkwert, l-inċentivi li beda jagħti il-Gvern u r-ritmu eċċellenti li qabdet l-ekonomija Maltija kienu qed iħallu aktar flus fil-but u bekk il-familji setgħu jixtru aktar affarijiet neċessarji sabiex ikunu jistgħu jgħixu ħajja diċenti. There are other measures which are related to increase in work intensity, fiscal measures which have been introduced, which have also helped to leave more disposable income, which now can be spent on these items. B'reazzjoni għal dan, il-Ministru Jose Herrera semma kif il-Gvern qiegħed jaħdem billi jsaħħaħ miżuri eżistenti kif ukoll ikompli jwettaq riformi fil-qasam soċjali sabiex jgħin lill-persuni vulnerabbli joħorġu miċ-ċirku tal-faqar. Huwa rremarka li minkemm ilu li kien hawn it-traħħis fil-prezzijiet tal-fjuwil kif ukoll fil-kontijiet tad-dawlu tal-ilma, in-numru ta' persuni li kienu f'riskju li jaqgħu fix-xibka tal-faqar u l-esklużjoni soċjali naqas b'4% fl-2016 meta mqabbel mal-2013. Is-sena li fiha l-poplu Malti kien għadu marbuta ħalla skontijiet għoljin li Gvern Nazzjonalista bil-Prim Ministru Lorenz Gonzi inkluż ivvota għalihom bil-qalb.